Yes, nkuko mubibona turi kumwe n'umujene hano, umujene rwose ubona ari mu kigero cy'imyaka ingahe? 17. Yes, watangira tubwira amazina yawe none tukaganira. Banyita Hongrimana Daniel. Nkaba nuruka mu murenge wa Muhoza, akarere ka Musanze. Murenge wa Muhoza, akarere ni Musanze. Wakandagiye mwaka mushya? Umwaka mushya turi kuwujya neza kabisa. Ari Musanze ibirori birarimbanyije. Iri joro tumaze kuwukubita rwose twawababuye. Mwaka wawabuye? Twawababuye kabisa. Byakiriye ute kuba urangije umwaka ukaba utangiye undi? Kuba turangije umwaka tukaba dutangiye undi ni ukuba tugiye kwizihiza umwaka neza, tukawutangira mu mahoro dufite ibyishimo. Yego, urumva ufite ibyishimo? Urumva ari iki utakoze umwaka ushize wifuza gukora muri uyu mwaka? Intego twahize ntituzigura, tugomba kuzisoza. Niye mihigo wari waratekereje ko uzesa ntuyese, ariko ukaba utekereza ko uzayesa muri uyu mwaka? Imihigo ni myinshi. Niyihe? Tubwire nibura n'ibintu bibiri wifuza kuzakora muri uyu mwaka cyangwa se bitatu. Ibintu bibiri. Cyambere wenda kugera ku iterambere, umuntu akegera imbere. Tubwire ibintu nibura bibiri cyangwa bitatu uzakora muri uyu mwaka. Muri uyu mwaka? Muri uyu mwaka ndakeka icyambere ni ukurangiza amashuri. Uri umunyeshuri? Wiga mu kangahe? Niga mu wa gatanu. Mu wa gatanu segonderi cyangwa primaire? Segonderi. Segonderi ku kihe kigo? Cyabagarura. 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 Ngo ugiye kujya mu wa gatandatu birumvikana? Wiga mu mwaka wa gatanu, igihembwe cya mbere kirarangiye? Yes. Ngo tugiye gutangira igihembwe cya kabiri? Wagize amanota angahe mu gihembwe cya mbere? Amanota nazanye 60 ku ijana. Wagize amanota 60 ku ijana. 60 ku ijana? Urumva igihembwe cya kabiri uzagira amanota angahe? Cya kabiri umuntu yazagera na 80. Uzagira 80? Sawa, Imana izabigufashemo. Urakoze cyane, reka tuganire n'undi. Sawa. Amushaka tuganire. Amushaka ko twiganire. Ndahabaye kabisa, ndahabaye. Akaba afashe mikoro. Witwa nde? Niyo byose ca bugufi. Niyo byose ca bugufi? Ayo mazina ko numva ari amazina atangaje. Dahatari. Harimo niyo byose. Imana niyo igushoboje kugera muri uyu mwaka. Dahatari. Ni ikihe kintu ubona utagezeho umwaka ushize wifuza kugeraho muri uyu mwaka dutangiye? Nzakorera ka kategori. Uzakorera ka kategori? Ni ka kategori cyangwa ni kategori? Kategori. Kategori yihe? B. Kategori B? Y'akamodoka. B y'imodoka? Yo urayifite? Wapi nshaka imodoka gusa. Wowe urashaka gutwara imodoka? Yes. Waratangiye kwiga amategeko y'umuhanda? Ufite kuyandikisha. Permis provisoire warayikoreye? Provisoire. Warayikoreye? None urashaka kategori. Provisoire urayifite kwa? Urashaka gukora? Wafashe kode? Nzayifata ejo bundi nyine mu kwa kabiri. Mu kwa kabiri? Abwo noneho ubundi ugatwara imodoka? Byahatari. Izo nzozi zawe? Umva wifuza kugeraho muri uyu mwaka dutangiye kabisa? No kuba umusitari nkamamara. Kuba umusitari ukamamara? Mu buhe buryo? Uri umuhanzi, uri umukinnyi cyangwa? Umukomediye. Uri umukomediye? Baducishirizaho akantu twumve ko ufite iyo talent, abantu badukurikira babone iyo mpano ko ari impano igenda, babe bashobora no kuvuga ngo bagutera inkunga byo bumwe cyangwa ubundi. Uraza gutanga na nimero yawe koko nidusanga ufite impano. Yes, wagiye? Ubu nabyutse turi. Ubu nabyutse turi. Ni kuva mu rugo. Ubu naje kureba ukuntu imbuzi barayituritse. Imbuzi urayizi? Ni umwaka ubwo mwaka ngo ni ugwa mbere. Ubwo mwaka ni ugwa mbere? Cyane. Aha. Ako ni kamwe, akandi? Ako karabaye. Ako karabaye? Ariko ako kantu ntabwo kashitura umuntu ngo wicutsa itakurukiriza cyangwa se Dr. Nsabi. Ako kazi utagateguye. Noneho wateguye wabakubita. Hari aho wigeze
ugeze gukina se araho ugeze gukina dufite channel ufite YouTube channel cyangwa iki turanayamamaza TikTok agatwenge comedy aba ni TikTok ntabwo ari YouTube channel wapi ni TikTok ariko no kuri YouTube hariho duke TikTok account na YouTube channel account biratandukanye TikTok account na agatwenge comedy bagende kuri TikTok bandike agatwenge comedy barasanga comedy muri abakinnyi bangahe turi barindwi murifuza kugera ku cyase mufuza kugera kuri rwego nk'urwabandi urwego ururenzo rw'abansabi nyine sabi wamusaba iki sabi namusaba kutuzamura natwe akadufasha kwamamara sabi abakeneye yababona kuri nimero ya telefone kuri nimero 079 41 58 aho ngaho niho yabasanga kabisa. Yes, naho suza abantu nibura babiri uzi neza ko uyu mwaka bawutangiye. Ndasuhuza Vie ninde? Papa wanje. Papa wawe. Wo numwe? Na Mary. Abo nago nabarenga. Mary ubwo ninde? Mama. Ni mama. Yes, harya bavuze ko mutuye mu murenge akagari umurenge no wa Gacaca umudugudu wa Kavumu. Ubu wavuye Gacaca hirya nagari ko. Okay. Yes. Twishimiye kuganira nawe. Kandi tuzongere guhura komedi yanyu yarazamutse muri ku rwego rwiza rwego rushimishije. Mufata amafaranga. Mufata ku mafaranga. Kabisa. Yes. Sawa urakoze cyane. Aho ni mujene ufuza ko twaganira. Hano ndabona abajene benshi cyane. Nta kibazo. Abajene muri abatara gose aganira. Kugera ko mwitinya turi mu mwaka mwiza mwaka wa. Ni wowe witwande. My name is Emmanuel Akanji. Your names are Emmanuel Akanji. How old are you? 20. You are 20 years old. Yeah. Are you a student or not? No, not. You are not a student. Yeah. So, how do you feel when we start this new year 2026? I'm happy, kabisa. You are very happy. Yes. So, what would you like just to say or to address to your parents? What do you want to say as your perspectives in this new year 2026? Speak Kinyarwanda. Let us continue in Kinyarwanda. Yes. So, ndimo kubwira ngo niye migabo n'imigambi ufite muri uyu mwaka mucya dutangiye. Iyo migabo n'imigambi uyu mwaka mfite ni ifoto. Uvuze gwiki? Migabo n'imigambi mfite uyu mwaka ni myinshi cyane ntabwo isanzwe. Ni myinshi cyane. Ntabwo isanzwe. Ugiye kutubwiramo nibura imigabo n'imigambi igera kuri 5. Imigabo n'imigambi ni myinshi cyane, akazi kanjye ngiye ukazamura kagera hejuru. Ubusanzwe ukora akahe kazi? Ngiye n'umupoeta. Umupoeta. Umuplante. Utera amarangi amazu Yes. Painter. Yeah. Right. Utera amarangi amazu. Uvuga ngo abantu barimo kureba kuri kamera bazatubwira muri commentaire niba koko ari byo ukora cyangwa urimo. Oya nibyo nkora kuko nigo iko amarangi ninjye wayateye kabisa. Iko? Mu nzu reka dushyiraho kamera abantu bagire. Kabisa. Hari abantu batabizi ko turi mu mujyi wa Musanze. Oya niho turi kabisa. Imbere y'isoko ryitwa Goyiko Plaza. Iri soko ujya urijyamo? Iri soko ndijyamo cyane kidore nibi byango nambaye no nabihaye kabisa. Egera inyuma abantu bakurebe neza. Egera inyuma. Ibi byango no nabihaye kabisa. Komeza inyuma gatoya. Abantu bare byango baguriye muri byango kabisa naho nabihaye tu. Abantu none egera ino noneho usuhuza abantu nibura batatu ukunda wifuriza umwaka mushya muhire. Nambe ndasuhuza inshuti yanjye Emejiste. Ngasuhuza n'umumere n'umuvyetu. Aho ngaho. Ni mama na papa. N'abandi bajene dukora mu pointa nyine tu. Pointa. Right. So ndagushimiye cyane kandi ni byiza guhura nawe. Nanjye ndagushimiye cyane. Songere tubonane noneho warabaye umuntu w'umugabo. Ndi hejuru. Amafaranga akwe muri
parenting yaraguteje imbere? Mfite ndoroye, mfite n'amagurube. Uroroye? Abantu ujya uzigurisha? Oya ndagurisha, ngurisha imwe gutyo kuko mfite ingurube enye. Ufite ingurube? 4. Urumva ko rero wowe wakuye amaboko mu mufuka ushaka karimo k'iki? Niko bimeze. Right. So turagushimiye cyane. Sure, thanks. Ni byiza guhura nawe kabisa murakoze nawe. Yes. Iki kiganiro uzagisanga kuri Ujuzi Family TV. Kuri YouTube. Ujuzi Family TV. Yes. Yeah, right. Naho ni muje ushaka tuganira? Yes, twamubonye yaje urakaza neza. Amakuru yawe? Amakuru ni meza. Amakuru ni meza. Yeah. Nawe witwa nde? Banyita Tuyishime Credo. Tuyishime? Credo. Yeah. Ko mbona uri umujene ufite imyaka ingana? Mfite imyaka 20. Imyaka 20. Yeah. Umwaka wawe utangiye neza. Umwaka wawe utangiye. Yes. Umwaka wawe utangiye cyane. Utangiye neza. N'icabikwereka. Ubona Rusizi kugira ngo uze kucelebrate hano Musanze. Wavuye Rusizi? Rusizi. Musanze gute? Rusizi Musanze wahageze Musanze gute? Musanze. Naje kureba ibyiza byaho. Nje kuraka ku birunga byose. Nje no kutangira n'umwaka ubwo nyine. Musanze ariko wayibonye ko ari fresh. Musanze ni umujyi. Itandukanye na Rusizi. Musanze itandukanye ite na Rusizi? Musanze. Nk'utuntu dutatu twagukomye kabisa twavuga uti Musanze ni fresh. Ikintu nakundira Musanze nuko irimo ibikorwa byinshi irubatse. Irubatse imeze neza. Irubatse. Ifite byinshi, ifite amahoteli. Ifite amahoteli. Ejo uzatembera ugere no mu Kinigi urebe ku ngaki. Hose. So niki ushimira leta y'u Rwanda ubwo uti kabisa twaremeye itugejeje kuri byinshi? Icyambere nashimira leta. Iki cyambere mbere na mbere. Cyambere ni amahoro. Amahoro. Dufite amahoro asesuye mu Rwanda. Kuba ryama nkabyuka ari amahoro nta kibazo. Yes. Nje mbishimira Imana kandi bishimira na leta. Bishimira Imana. Biri byose biza nyuma. Yes. Niye migabo n'imigambi ufite muri uyu mwaka mushya? Njyewe? Yego. Yewana. Njyewe kunabivuga ibyancitse muri uyu mwaka nzabigarura muri uyu. Yego. Urugero ni nk'ibihe? Kugira ngo abantu badukurikiye nyine bumve ko ibyo uri kuvuga ari ukuri. Nikivuga wifuza kugeraho muri uyu mwaka? Yandi magambo. Urebye ndi umunyeshuri. Umunyeshuri? Wiga mu mwaka wa kangahe? Niga mu mwaka wa 5. Wa 5 w'amashuri abanza cyangwa yisumbuye? Yisumbuye. Secondaire. Right. Ariko muri TV. Cyangwa kirangije neza? Nakirangije neza. N'amanota angahe? Amanota 78. Ni muri TVET. Ni TVET. Right. Tugiye kuguha amahirwe yo gusuhuza abarimu nibura 3 bakwigisha. Bora suza umwarimu bita Innocent turamusuhuje aherereye hano Musanze. Ari Musanze? Okay. Bora suza undi mwarimu bita Theogene uherereye mu Burasirazuba. Theogene uri i Burasirazuba? Undi umwe. Ngasuza undi mwarimu bita Elia. Yes. Elia nawe aho aherereye turamusuhuje kandi agira umwaka mushya uzamubere mwiza cyane. Nta kantu k'impano wibitse hose? Jewe? Urebye ntako. Tukandi atubwiye ngo bana abaririmbyi abandi n'abahanzi abandi n'abakomedie, wowe nta kantu k'impano wibitseho? Njyewe ndi umusirimu uraho gusa. Uri umusirimu wibereye aho ngaho. Urashaka gukurikirana amasomo yawe neza? Yes, urakoze cyane turagushimiye. Undi none ushaka tuganira n'uwe? Abajene mufite ubwoba bw'iki?